Ndi Phalaphala FM yakaprasi yakasho yala Africa Shipembe lokobera mticheresi ndiko batanganeza kameke mshimo ya shiyoto fesera ya mwa gidi 225 na musinga la bufuraru mwezi wa nyenda usiku mwa gidi 225 aisuku tubambeka ya mshimo pezi heya na musi itoba bembera lori rokono shika kahoinoni hainoni mafero angwa mticheresi wa Phalaphala FM basi ngori live ka Facebook YouTube badoda Phalaphala FM renanu misiote #rodigeda na musi hane po hune baba hone kabarinde babuzori badoti ori batakuwe kabaje mateki babope ridiphine ngauri rikopembelelo ringangozwa kuma ariko hano ri angoba na zikhayedu to pachengo wathoma zoba hone pezi ngakhana musi rikopembelela uri rokono kunda raswika hapo une raba hone ndisifuna ngamanda musibone bachipida chanombeka mshuma hapo kazi comment kaba mbuzori bone bakhokhawula ngwabe ngapi ngori risonanga awarana pezi uri mbudijena kangwa gidi 2 rati angabane dotakala ngabande rokono swika hapo kama fero ahoyi mwa wagidi 225 sona namusi rinabayimbi bashu babiri bane badoba bachikoto rikanzwa nga muzika unerado barichikodipina ngawo mwimbo shene rado barina izo zino worotoma ndi Tyler Girl anokuchimbira na Ramzin radoba hapura ba na Clouds bane mticheresi wa Phalaphala FM ndiko babuza bone badodipina nga mande sanga inombeka mshumo Tyler Girl ndiko mtanganeza kambeka mshumo Rodigeda nani ko rudo jena chiko rijaivera rikotete ndikotetemera akotetemera oi mweni pezi Tyler Girl ndio name is P na watacheresi wa Phalaphala FM ndiko libanga manda osika na musika mbeka mshumo Rodigeda kari muditoma rwendo rwawe ndiyazidozori uvalwa mondo kari chimbize kari rwendo musachi toma kando uchumi ya muzika Luko mubonange kazuri zobdabizani uko tetemeri wopenda. So ndawa chamye muziko ndo itomanga 2016 ndichirecorda ndichimwa chamsu ko utumesa dzi R&B na dzi hip hop so ndaba ndichibechela bo mraipane baranga veni chindishinga dzi huku and stuff so on 2020 aboko da inoni wave ya mapiano ndathomo u recorda ndina Dnex but wanje bazidozo Dnex ndini mshimisani wena ndichishima naye in most of the tracks back then and then 2025 andi pamathomo nyangwa ndaba ndikokonotangana na Ramzini ndizo richitomushuma Ardora veresa Tyler Girl Ramzika kangwa gidi 225 obangwa dekai obangwa wa breakthrough okay cause roru tangana raita limbo lotama lonofikano yanga and then uli alimbo ra post ka TikTok and then watomo trenda zatomo tutuweza watomo ri batho ri high ati combination yabo iko dina ngamanda ikuranga manda then rakonoita lwendo so uchitwa lwendo lwalisongo plan wano plan watetemera it was just a song no mwali wa ingo mwaliwa rosoko jena studio rabari kusuko recorder na bara imba and then to our surprise yam the breakthrough watu mo dibatela gel watu mo diba Ramzini ndibo wini koyo ngwawo pela kardora bere sori ringana berera minu vaka ene saramzika richiko pfukera kangwa mu so gidi 2 rati so zazino una EP ine release people ne chera EP huko zidoba na mshumo munjinga manda na zitreke njinga manda zinazo releasewa Tyler Girl na Ramzini huko zidoba na collaboration njinga manda zinarado zita na zimwe artist kardora bere sori ndinyi mwimbe na tamushuma naye mwimbe na tamushuma naye is not Mickey Black of course okay no plan arone the plan shimarote zomburu debo ku vaz muzito zezino skar udebo ko vaz ubaka Tyler Girl na Mickey Black na Ramzini okay mwawa pera ko yindupi murezone abana ukabatecheresi ba Phalaphala FM na bafuni bategezi ba muzika wawe richiko pukira kamwa muswagiri 2 ndiwa uri murezone ndabana nduri kaba zilo supporter cause nendi muthu ngabone basa supporter auna music ngazito chimbira so bathu kaba zilo supporter ngandira yote ngori mashudu amni ya pramniwa Ramzin ndiadazura ringolanga no ridwa mbatiri kari modina marada versori zoba hanu chuma na Tyler Girl ndo bachebi ona tangana ngoro ndione una kusumisa zori ndione head osfazori yashino ndo jena kando uchumi ya muzika nanti ndo libwa batecheza ngenda na USP nokona roiza mbakabana mos ushuma na Tyler Girl zoba zubusto zande ngamanda ngawari zazu chisumbedza kabari na babilore ugabana something chine chidete chine Batu bote bavenda badori bachumbura ngabo batu babiri bazumbura urubore desera muzika une watu wa classic une muzika ungasiyangwe yo Tyler Girl musibati bachimubuka bamona gai batu bamona ka 066 138 9067 ndifi Tyler Girl kazulizira Davidson is rote
Zwino ara muṅwe vha khou ṱoḓa WhatsApp vho lo kovhela vho wa 3 kana a songo fhindula zwo luga tshitshiliso Phalaphala FM Keba Tyler na Ramzane ri khou yo ḓiphina zwino hafho kha dzi comment kha vha ri vhudze uri vhone vha khou khaulwa vhe ngafhi ari mu tshesolwa nga awara ngano uri mbo ḓi dzhena kha ṅwaha muswa wa 2026 tshitshiliso Phalaphala FM Keba Tyler na Ramzane.
kubatete rekuba ane dia poroshi otota ore tirelete ore kubatete rekuba ane dia poroshi otokuraya Sibulume sechavasa Yesu o sibulume sechavasa Yesu o sibulume sechavasa Yesu o sibulume sechavasa Yesu sechavasa South Africa sechavasa South Africa sechavasa South Africa South Africa malopa kanyesu pondola pondola malopa kanyesu pondola Yesu ayemetanda so yesu Yes, I make thunder, so yeah, do. This is our last song. If you had tonight, I don't have it. I wish I had it, but I don't have it right now. So we're going to Savannah. Nikoli angati sinama bananga. Nikoli angati sinama bananga. Reborota una poto Narenga potoro na tota paloni Norenga paloni ni tota na cheese Pananga My piano neche pongora Angaro tutora Anta bambironi Asuri ate funi uni rengera tutu Asuri ate funi uni rengera mko Asuri ate funi uni rengera zito yatina Asuri ate funi uni rengera tutu Asuri ate funi uni rengera mko Asuri ate funi uni rengera zito yatina Oh, bananga tonight. Never seen no tonight. Oh, nay tonight. Never no tonight. Oh, bananga tonight. Never seen no tonight. Let's in the show. Oh, bananga. Nisongo wara. Nende kosho mabananga litota Betinde kosho mabananga zongo wara Nende kosho mabananga litota Asore ate fone one rengera mpo Asore ate fone one rengera tito atina Asore ate
tifuni unirengera tututu Asuria tifuni unirengera mukopi Asuria tifuni unirengera tito ya tinayo Yeah, yeah Nei tinayo Sazina tinayo Oh, bananga tinayo Neza sino tinayo Tinayo, sasino tinayo, oh bananga tinayo, neza sino tinayo, ne tinayo, sasino tinayo, oh bananga tinayo, neza sino tinayo. Thank you guys. Thank you for having me. Zazino mchisi wa Phalaphala FM rikotanganeza Clouds uri adari kanzwe nga musika. Baka zumbula mwaha wopiraho reji kabla mwaha ka Phalaphala FM. Hobana tombo manikeli kadurula korasi. Revana va umurena, revana va Clouds. Koi mchisi wa Phalaphala FM ubaha mashambo usika pano. Ka Phalaphala FM. Timotego ndiko mtanganeza kambeke mshimero digeni. Ndiko nabu Miss P na batijisi wa Phalaphala FM. Na musi ngadu balopetsera. Ndurungo upiraho eno kaula mwa pano ka Phalaphala FM. Na musi uko dot orimbera. Uko tifani. Ai ndiko tifani utakala ngamanda Miss P ngo ndiko fando wa rusuwa ngamanda uri ndiwe ndipano ngamanda kwa na musi richiko kaula mwa ariko yaka 2026. Yes! Mapungo muzika kaena mapungo tomo muno bakadori chimbiza kalondero la muzika. Nendo tomo imba kale Miss T rekadiwa zvikoloni na Sunday school zviri kudimba zvikwairani pedzi ya muzika wa wabukuma wa record ndo tomanga 2019 Miss P zvezvo richikodeya kazi lockdown ka yanga 2020 ndotoma nepo ndobvisa album yotoma irena track zinosvika za 13 ndatipa futi ndabvisa imwe album nayo ne track za 13 ubva hapo ndaba ndikovhisa zisingele na bathu vanonga vo Mizofele ndoshumana Ramzini Khoyo nepa ndoshumana vo Fistos Valley ndoshumana le Royal yana bathu vo valaho yana so musiri shumera mround ya sifunanga manda ngauri mutu wambo dinamba zvifa zori hapa peto hodo shuma change munga manda ngauri uri mutu asuke awani chila chipida kana chikala chori akaule mwa Saso vana ka change munga uri chikola beresa urendo rwawo to bachatwa makando chumo ya muzika razibona zoro onoshumana bathu banjinga mandesa so zino karidora beresa mwagidi 2025 2025 ndupyo muzika kana lwimbo lwawo lwapfori holu loto mufatesa nga mandesa Psalm 23 rwenda ruvisa na DJ Le Royal ndiro nerunenda kupforea Yehova ni mulisa wanga ndizvine Psalm 23 bisale ma 23 yakomba zvone Yehova ndi mulisa wanga atingashayi chitu Zvino richiko yojena kamwa giri 2023 ndisipe zona ranga zviravera ka ene muzika wawe azvimwe zvithu zvinji muzika ni minji kuda ndikodovisa album kaumwa odawo una mimwe muzika futi ene ya dance ine yadova ikovha na ndina DJ Le Royal na vamwevo pedzi yandidodova ndabvisa album ya hizi za bathu vanofundana ngoraro muzika ni munji nokoda kaumwa wa 2026 Zvino apa na musika dorubudza nga performance ine yako rine yayo neringaraverera mi namziriko china tiko kaula namziriko china ndiko enda over now ne uriko kaula nyomwa ndiko kaula zviriko to china Mureza wonga batechiresi ba Phalaphala FM risikola bere soro ko imwa wagidi 2025 usika mugumoni zvino riko jena kan wagidi 2023 ndiko ri zvote zvine azongochimbira ka hoyo mwa wa 2025 kazvi zvechimbira kan mwa wa 2026 bathu vasongora tafulupero zvote zvidoluga
zwezwo tshifhinga tshiya songo laṱa fulufhelo. Tshiliso wa Phalaphala FM ri vhuya zwone skade ri ḓo pfa uri clothes ena tshi bukiwa u bukiwa nga nḓila ḓe fhedzi kha vha ri thome ri dzhaive ri tshine ri ḓiphine. Mara ndi khou ḓo ḓivha uri kha nkhumiseri kha ḓuvha le a pfa kha radio u tshi pfi luimbo lune ene a vha khalo lune a vha na le Royal na DJ Awakening lu khou khaula ṅwaha. Dzo vhuya se ḽa ḓuvha MSP ndo vha ndi kha holiday na muṱa wa hashu nga 12 ri ita mafhungo ri a rabela nga 12 ri tshi khaula ṅwaha ri tshena kha ṅwaha muswa uri zwoṱhe zwi tshimbile. Zwino itsho tshifhinga ndi nda khou ranga phanḓa heyo thabelo vhathu vha ri ha ima inyana ri pfha uri nga 12 hu khou itea mini kha ri rabele ri songo rabela ro no bilufhala kha ri theme ngo rabela hezwo ri ḓo zwi vhona ro no fhedza thabelo vha ri hai ri khou lu lindela hei hezwo nda pfa ndamwe mutsiko Miss P ende thongo thetshelesa radio ndi vhone vho thetshelessaho vha ri hei dzi khou vhuya pa ndi ri hu khou itea mini hezwo ha vha hu tshi tou vha munyanya hezwo ro tshema ro fhufha ro vumbulukana fhasi ro mbo tshi fhela ro neta mivhili ya khou vhavha ro tshinesa Miss P kha muzika muthu ane anga ḓi wana a khou wina zwa zwino kha ḓi vhudza zwo ri zwa mushumela nga nḓila ḓe u vha muwini wa luimbo lo khaulaho ṅwaha kha Phalaphala FM. O to amba ngo hola luimbo lo ri u khaula ṅwaha a double dzi streams na clothes ambo ḓi ḓivha nga maḓana na dzi followers dza mbo ḓivha nnzhi lune hai ro mbo ḓi namba lwa dumesa u bva zwezwi la lu tshi ḓo wina u khaula ṅwaha. Tshiliso wa Phalaphala FM araba khou thetshelesa kha radio kha vhengedze volume araba tshi khou tou nṱalela fhaḽa vha ḓo zwi vhona uri ndo ambara migo mara zwino ndi tshi tou tsafha ndi khou i vula ngauri dzi khou vhuya nga maanḓesa vha songo hangwa #Phalaphala FM ri na misi yoṱhe ro ḓigeda yo fhedzisela ṅwaha gidi 2025 ri live kha Facebook na kha YouTube vho ṱoḓa Phalaphala FM ri na misi yoṱhe kha imbeka mishumo yashu tshipentshele yo iteliwaho vhone ndipo ni vha vha hone vha songo hangwa kha vha tsireledzee mutshiliso wa Phalaphala FM ra zwi ḓivha zwo ri zwa zwino ro ndo vha kati ro ndo vha tshivhilelani ri vho ṱoḓo ita happy none vhaṅwe vho no ḓi thoma ita happy ri u dzhia na ṅwaha musi zwone zwino skale fhedzi call you clothes. Yeah. Yehova ni mulisa wanga atingasha ichitu Yehova ni mulisa wanga atingasha ichitu Nawo nichichumbira govanila tunzila rufu Tingawo pibubi Nawo nichichumbira govanila tunzila rufu Tingawo pibubi 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 Yehova ni mulisa wanga atingasha ichitu Yehova ni mulisa wanga atingasha ichitu Uchimbira nane mulisa wanga Uchimbira nane Uchimbira nane Uchimbira nane Uchimbira nane Iyo
tunzi la rufu nawo ndichichimbira komanila tunzi la rufu aibo irwani ramsini irwani aibo na bulenda narkosi yashu ya uruka sinalaulike uriteteze ngarukunona bulenda bako kaula kalipyoli dance na hey aibo sinalaulike uriteteze ngarukunona bulenda amzimoluka boni narkosi yashu ya uruka sinalaulike uriteteze ngarukunona bulenda hey happy aibo 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 jibo 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 ah jibo ah jibo ah 1 2 3 let's go cheza urinecheza richimbira wolipa sing along iruzine saufa ai hey amen 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 say what's it about to cheza urinecheza richimbira wolipa ai iruzine saufa hey amen amen Kelo aibo ai chiki hey rivana va umurena rivana va umurena amen 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 hey rivana va umurena hey rivana va umurena ai rivana va umurena amen amen right here na 2016 hey aibo ay 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 narkosi patucheza urinecheza richimbire woripa mbilu zine za ufa hey Irwani Ramsey Irwani Ramsey Irwani Ramsey Irwani Ramsey eh 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 Darguri necheza richimbire woripa hey ay 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 riapanda 2026 zamurao zvisala murao 2025 kapisale 2025 riko yapanda 2026 hey okanya hey murao no hey 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 darvokanyana nendile richanofona msongo chafona imani nyana darvokanyana
nendile ndichanofona netichatoda hey 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 ndichanofona no no hey 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 ndichanofona murau no riakai hey naone riapad kabator panda riapanda kar dira yori panda murau no karidapa ikeria panda barimi dia panda bari dira yori panda murau no murau dari no hey dira yori panda murau no dira yori papa murau no kardo bana madense ne borare hey kabatoba hey richani price tende ribo rurupel hey dira yori papa na ma aingaswi kasina la yeso hey 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 dira yori panda murau no na nendile richanofona netichafoda imani nyana darhokanya nendile richanofona ngori disturb netichafoda kabadapa hey janofona murau no hey janofona murau no riakai naone riapanda karife riapanda kabat dira yori panda murau no dike riapanda dira yori panda ka 2026 no aibo dari no dira yori panda murau no ere no dira yori panda kabadari Classy, we wanna party. Come on. How'd you go, Bob? Hey. Okay. Hope better begin. I touch on the one.
ndifaunga ndoni mbona mahola nga 2025 aibo opera bige mbili atatu mubona ndifaunga ndomubona mahola bozi ya baba Darbeke zoru Jikomona dali Chikuani Aibo Darbeke zoru Jikomona dali Aibo Darbeke zoru Jikomona dali Darbeke zoru Jikomona da Kezo Ai Nambalaba ndichikuruga Makambera achikuduga Na muliro ndono zifunga Give it up for me so Fula Kazona lindo langa likufula Kabu yerbeke tafula Biru yanga ene yoto mutuba Ai Shamoloba ndo muhumbula Ndichuko sokoro zoruga Tenda rufu no rukuduga Zwawo zorungu Anakakati ndi mutu oruga Mabuti nanga ulu oruga Asemani asemwana wabucha Give it up for me so Darbeke zoruga Jikomona dali Kobona dali Zoruga Kobona dali Happy New Year Hey Aibo Baisikila surobe Aibo Kyobona my darling Bicycle as a robe Kyobona my Hey Kyobona Usenya kele rat Hey Usenya kele rato Usenya kele rat Usenya kele rato Hey Opera beke mbili atatu mubona Ndifaunga domubona Ugai dali wabo zinoso Dali ugai Kari mubona Dar opera beke mbili atatu mubona Ndifaunga domubona mahola Gosu ya baba Chiki Bekezo Ai Jikomona dali Bekezo ruga Jikomona Happy 2026 Happy Ndoto maneno rwele futiro pesa na mimi utoma ndala mnenje ndiko ndalelia uri nabone apo yani babe botakuanga uri auri ngoto chasolo nga chipinga chitafula pori ko chena kangwa muso zombori nyengo utoma ndala ma dance abachimbire bose zange ka Facebook and rizongo atulana Chimbila nane Chimbila nane
vha ṅwaha wavhuḓi mutshilisi wa Phalaphala FM ndi khou takala nga maanḓa uri zwa zwino ro fhedza u pfha performance ya muimbi wavho khalaṅwaha fhano kha Phalaphala FM. Hei yane u dzhena songo laka a zwo ngo laka Miss P ari gym aiwe matshelo ḽi tshawe mutshilisi wa Phalaphala FM ndi tena fumula uri vho ḓiphina kha vha ri vhudze afho kha dzi comment uri performance ya Clouds wo i vhona hani ngauri anga vha nei ndo tshina nda ḓiphina. Clouds kha ri ḓavhelesa uri musi a tshi bukiwa wanala ngafhi? And ya wanalea ka cell phone 0825676793 banga kwamana ka Facebook Clouds SA Clouds ngwa nga ndira he CLAUDS vari SA ka Instagram Clouds_ZA TikTok Clouds SA. Zwino vha khou vhona Clouds kha vhane vha khou mu vhona una tshanḓa tshi khou penyelela mufarisi wawe vho ḓa no ḓa ndi vhone vho mu fhelekedzaho zwino hedzo nomboro dzi songo shumisiwa uri vha rumele WhatsApp lo kovhela mutshilisi wa Phalaphala FM. Tyler Girl kha sendele nga ngeno musi ri tshi khou vala ino mbeka ya mushumo uri mutshilisi wa Phalaphala FM ri to vha itela happy new year musi ri tshi khou vala ino mbeka ya mushumo ya ṅwaha 2025 ra ita no vala ṅwaha ngauri na musi ro ḓiphina ndi khou tama uri ri to ri happy new year kha vhathetshelesi vha Phalaphala FM. Happy 2026. Mbeka ya mushumo na musi yo chimlango radi chita mulibo mtu mwana wangu chipida cha ino mbeka ya mushumo va kama Miss P Clouds katina Tyler Girl na Ramzan ngava mrao michinini hune ako DJ hone vone madova na ṅwaha wavhuḓi wa 2023 vasongo hangwa arali zwo bala nga ṅwaha 2025 zwembi zwo ri vhone vha fana u fhela nungo azwambo ri vha fana u fhela maanḓa kha vha takutshedze vha vhe na pulane vha ṅwale fhasi zwine vha tama u swikelela kha ṅwaha muswa 2023 va kha Miss P na mveledzi Chita Gong na vhone kha ri tangare kha mbeka ya mushumo ya ṅwaha 2023 2026 ri vafuna nga maanḓesa zwa zwino ri kha mafhungo ne wa ri ya vhuṱahe. Rodigeda na Miss P kha Phalaphala FM.